manipur mangi marui manamdi paisana bot leiba bot yonba atop amana bot leiba bot yonba aduga paisa piraga bot lepa anek pa candidate manipur gi rain ti mang mi masakni bot yonba it is a crime luraba manipur gi issue sidaida kan gadaba election kan danaba seran turan toriba akoi mayam punam se all these are election offenses ikai gunarba manipur gi cable network press ki media house ki ikai kunaba representative mudamak haugiba me gi tang ahumdagi manipur da kangukui irang lakhiba dudagi aigi level da ai pongnin da phawjaba khangjaba haijaba khara thamdana miyam da haibam thokpa haidun lai karigumba kanda aina haiba kanda thakshi kasi da watpa duga khara lujadaba phajadaba wahaiwata phajadaba unculture asina singbasu yawram bai ai khali adubu manipur gi praja mayam akoibu nungkhibe mayam na aibu nu ngakpi ai shana khangi karigum kanda aina public platform ngang bada karigum bada wahai khara di ai kanmale ko ena adu miyam ngakpi aina su ngakpi na bhaiji cs mayam no honari ba leader mayam no honari ba ranti dol gi kangmuna bharat sarkar na all this moin honabudi matakta aingonde gi pen da mayam lawdu lakpadu ai matam khara di ai tamin lei maramdi haurukpadu gi akhoina khangi madudi ngasi chathriba kanglu ki irang asida bharat sarkar na tawribi itilsina manipur ahum thongna thugai na bo honare se ai as early as aina press interview da duga te mayam da adum ai mayam da hangar kare adubu shri birena panba ahanba sarkar leigre ani suba kemsan lakpa da akhoina ngasai CSO mayam na political leader mayam na Bharat Brasagi lusingba mayam national leader mayam na hon in spite of all these best effort Manipur ahum thongna hoji khaidokre Manipur is now bifurcated in three parts. It is a de jure thangi sengna law na ain khaidoi haidana khaidokre sigumba Manipur ahum thongna khaidokra matam sida while I am going to carefully observe yamna section yengba kan aina phawe madudi manipur gi handaki trong lawbi thongdok aduga ukul gi tangkul mang taru hatpa naga taru hatpa sigi thongdok che si phawba karai dagi from the massacre of athon abumai haiba nupama chief minister na nungbar salaga state government mayam loinamak ada attend tawraba mafam duda athon abumai hatpado madudagina huzik loirapa huziki handaki loiraiba thawdok ukulgi thawdok sena singma mayam gi recent aikogi unfortunate incidents mayam je sebawda aina khwaidagi ngakpa thawdok amadi bharat sarkar na akoi jise hanariba shunariba phunamakse karigum matam amata da hingsa tawduna noi masen hanariba khonari do madu sumde kandol tawba wahai amaba even a single word has been uttered by the Indian national leaders. Akoi karigum kanda some of the Indian leaders hawagari accident thokpada amma tawpada akoi awara nungai taw phongdok te yawi abomai hap matamadagi vice president ban kaya naidu wedna manipur the president of kanda he failed to utter a single word hairam dedana madagi chatar na huwa haidam che akoi shreida hanadana huzik hanaba haise ya namda kuki gana ga hanaba tongan kaklu mayam hanaba da ina lokong jelaba maza mayam manung da lorba si yorba da bharat brasad lairiba ngasi gi BJP gi lusingba mayam sason asi pairiba mogi macindagi wahi ama bawba awa phongdokta nganghiba akoi pungning phajan bagi wa nganghiba thengnadabse masi kwaidagi ngakpa potnam ne bangon it is wonderful hojiki hairiba thokdoksi matungda Shillong da leiba DGR Director General of CRPF Manipur da hojik lairiba irang asi lakshanaba nongmei paiba hata uraga halu haiba simaina haibo ramane kali londo nongmei paiba uradi hata halu madugi dai aini haise madu aina ngangi the semdong yin dorga so what I am referring is the statement made by the Director CRPF Director General of CRPF piri statement do madaida ngangi madu Bharat Brasagumba Prithvi khwaidagi hena so our democratic country amada leiba authority amana ngang bada ontokna pakchadaba pot amani haina lawe maramdi akwe pona mona khangi
गणतंत्र करीगुमबदा सोइराबा अनाबा लेराबा असोइबा लागदी the ill of the democracy can be cured by more democracy पृथ्वी की अखंग अहिम्याम ngangnari गणतंत्र नारगदी गणतंत्र more democracy लायंगोइन पृथ्वी की कनांगबा शक्ति अमतदा सिगुंबा सरकार की अथॉरिटी अमना सुप्रीम कोर्ट की जज भावना विचार तौरगा मांगन बे यादबा लाइपो हेता मांगन लोगा ना हाइबसे भारत कुंबा डेमोक्रेटिक कंट्री अमदा लेबा अथॉरिटी अमना ngangbada पक्चदबा वानी हाइना आइना लवे खोना खांगे मदुदी ngasi लेरिबा भारत वर्ष की सरकार असिना मणिपुर की लमदी दरकार लई मणिपुर द लेरिबा प्रजा की दमत ओय प्रजा सिंगी नि मोगी दरकार नते हाइबनी आई फील दैट मणिपुर की लमनी भारत दरकार लेरिदी ngasi लेरिबा बीजेपी की शासन असे मसा की डेमोक्रेटिक बिहेवियर गणतंत्र की बिहेवियर दु लेजदा शासन होइन ओय मकोइना मणिपुर की लमदी पामी मणिपुर की प्रजा की दरकार लेतबा दन लवे लोइना वी नो बीजेपी की शासन मणिपुर लापदगी असेंबली इज कंट्रोल लेजिस्लेचर इज कंट्रोल एग्जीक्यूटिव इज कंट्रोल जुडिशियरी इज कंट्रोल यू प्रेस इज कंट्रोल कंट्रोल लेजिस्लेचर कंट्रोल एग्जीक्यूटिव कंट्रोल प्रेस कंट्रोल जुडिशियरी इज नॉट लक्षण दन थमबा आइन से बॉडी लक्षण दन थमबा एग्जीक्यूटिव सरकार लक्षण दन थमबा प्रेस लक्षण दन थमबा जुडिशियरी कंट्रोल प्रेस कंट्रोल जुडिशियरी कंट्रोल एग्जीक्यूटिव कंट्रोल लेजिस्लेचर सिनात्रा लाकदरिबा इलेक्शन असिदा हौगिक लेरिबा बीजेपी सरकार बीजेपी न कंट्रोल पीपल मणिपुर की प्रजा मयाम सी लेजिस्लेचर लक्षण ग्रे एग्जीक्यूटिव लक्षण ग्रे जुडिशियरी लक्षण ग्रे प्रेस लक्षण ग्रे अरोय बेदंग सिदी मणिपुर की प्रजा से कंट्रोल तोंगबा कंट्रोल पीपल कंट्रोल इलेक्टर तोंगबगी एटेम म चथरिब्रा हाइबसिनी अखोइना खांगे डेमोक्रेसी ददी अखोइना we will choose our ruler and we will choose our ruler the people will choose their leader ruler and the rule by debate dialogue and discussion debate dialogue and discussion is assembly dana panchayat to bokhnate it will be in the way of the life citizen punamaki way of life the debate dialogue discussion to godamni office aina kanagumna mantri oraga kanagumna officer orba maduda ani ngang do debate dialogue discussion to dormi aduna debate and dialogue in democratic country debate and dialogue is the way of life of the citizen madugi mong da lagadamni adu handakta laibak thibadi bjp sarkar asina प्रेस कंट्रोल तौब लेजिस्लेचर कंट्रोल तौब एग्जीक्यूटिव कंट्रोल तौब जुडिशियरी कंट्रोल तौब अदुगी मथक्ता प्रजा कंट्रोल तौब होनरब्रा हाइनु सिंगनबा फावी मणिपुर द इलेक्शन की वाफम हिलाए अदना इलेक्शन हाइबसी भारत वर्ष की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इलेक्शन इंडिया द लीगल फ्रेमवर्क दा अखोइना करिगुंबा इलेक्शन सिदैदा सोइरगदी डिस्क्वालिफिकेशन तौरै क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फंगई कैंपेन की मटेरियल फंगई कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेट टू मसी चनब यादब कैंडिडेट एंड कैंसिल तौबंगा मिसिन सिंबा शक्ति मयाम पी अदुगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट व्हिच इज द प्रिंसिपल एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल लॉ ऑफ द इंडिया हाइरिबा इलेक्शन लॉ सिना मरु होइना पॉइंट खरद मरी लेने अहनबा कंडक्ट ऑफ इलेक्शन अनिसुबा करप्ट प्रैक्टिसेस इलेक्शन कंडक्ट तौजाय इलेक्शन कमीशन की मथौनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट न पीरिबनी करप्ट प्रैक्टिस तोहंदबा इलेक्शन ऑफेंस तोहंदबा क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन इलेक्शन पिटिशन कैंपेन रेगुलेशन एंड इलेक्शन डिस्प्यूट मयाम से मसी इलेक्शन लॉ से मसी की मरु होइबा बैकबोन ने हारि मयाम से मसी तौरि मरमदि करिगिनो in order to ensure free and fair election yamna praja sena maning tamna free oiba fair oiba election am tawnaba ganatantra bu priority pinaba sena simba hiram kaya dane aduna siri kemchana putokiba chief minister women economic empowerment scheme se hojik laiba manipur ki economy hojik laiba manipur ki rajniti ki samamnaba wakhal sengna khanba ngamdabagi sigumba tanjada onthokna faraba ambitious scheme mamne ai lowe scheme masi karamaina semgadaga nei haibasisu self help group semaga mai magi officer singda concern officer mayamna se sar kanagum kangbu kharana tadari paisa je fee sage haragadi industry department u thage haragadi forest department all these concern department involved toraga
पीरिबा database ओइबा हिरम खरदा मोइना आधार नंबर होइगदमनी आधार कार्ड यावदमनी लिंक मोबाइल नंबर होइगदमनी बैंक अकाउंट लेगदमनी पर्टिकुलर ईपीसी the polling station detail and other personal information mayam is the base tawga different department guide tawga semga da pone aba adu laibak thibidi hojik manipur ki public domain da kari uge aba kana gumba mathong maram huktaba rainti ola kharana hiram sida mami mai fang da ba lusing ba sa ba kangu kharana akhoi da lau kawraga magi board piu hojik hari scheme ji pige अखोई करीब कान समटाइम अखोई ताखरे ngasi public domain da leramni tongan manipur gi kendra singda lupa crore som yankai hina kendra mayam da yen tharak padu da hojuji mla kari ba mathong baram hukta ba kangbu khana mayum da torga vote pio paisa du madu lising tara pi lising hangi pangan party yagodamni party meeting yagodamni party ki financing kani ga na ngang it is an election offense I am telling you Mado MLA oibaya, Mado Kanakana oisno. It is they are committing election offense. Mana paisa pin bot labor abnati. Manipur mangi marui manamdi paisana bot labor. Bot labor bot yonba. Atop amana bot labor bot yonba. Aduga paisa piraga bot lepa. Anek pa candidate. Manipur gi ra inti mang mi masakni. Bot yonba it is a crime. Lu raba Manipur gi issue shida. Kahan gadaba election kahan danaba. Seran turan toriba akoi mayam punam se all these are election offenses madugi offense to akoi ngangi du kana implement of again it is very right question madam the democratic country ni Manipur is a small state in a democratic country of Indian Union Bharat Prasagi democratic country manungda leiba Manipur se akoi apamba ining tamna phajana vote piraga mihut khanba haibado maduna अखोई द लेजब राइट ने मधु सीजन नबदा अखोई कनान थिंगद गेबा मधु थिंगलिसी मंगलिसी कनानो मसागी राइट योंथोंपा मसागी राइट मीन लेबा वोट लेनब होनरिबा कैंडिडेट वोट जोनब होनरिबा वोटर मीन पैसा पिरगा वोट लेपगा असुंबा अखोई कैंडिडेट खलन मंगमदरबा मियामदा फुटबॉल सानरिगेदा सल हाइजेलबदनो तोरिबा कैंडिडेट सिंग अनेक कैंडिडेट मयाम थिना मणिपुर की राइट स्पॉइल तोयबा मसी मंगलिबने हंदकी लाइबा इलेक्शन से अखोई इलेक्शन हाइबसिदी सेंगना कान अखोई पुनमन खांगी मालेमदा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी लिंखतपदगी से इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट सिंस 1936 कयारक इलेक्शन तौरगे दो अमेरिका तो कयारक तौरगे अखोई दी इलेक्शन जाम तौदे इलेक्शन अमुक तौबदा प्रजा सिंगना राजनीति की वइबा वाखलोन ज्ञान मयाम पुनमक तामिनदना वाखलोनगी वाखलो हेंगलमदुनेबा लोइनना मधुना वोट पीबा हैरक्तना अखोई सब साब मिहुट खनबंगमबदु इलेक्शन तौइबसिगी पांदमनी इलेक्शन कमीशन की मथौनेबा अदुना माइके अदुनदि संगनदना अखोई कांगबु खरना ममिंगादी पालोरो इट इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट अखोई पॉलिटिकल लीडर निंगा इदो एमएलए खरना आइगोन वोट पियो अदुगा नोय सिगी सेल हेब इट इज नॉट हाइरिबल लीडर सिंगी प्रॉपर्टी नती करोड़ सहुम यांकै जे सिरी खेमचांगी प्रॉपर्टी नती सिगी हाइरिबा लुपा करोड़ सहुम यांकै जे हुजिकारिबा एमएलए और मंत्री की मोगी फोर्ड फादर की प्रॉपर्टी नती इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल प्रजा की पैसा ने अरे प्रजा की पैसा दुना अखोई प्रजा लैबगी फामता ngasiदी पॉलिटिकल पार्टी की लीडर खरना पॉलिटिकल एमएलए गुम्बा करी मखरना संगलकपदुने अदुना नि आइना जाय मयाम द हंगचगिबा राजनीति की भारत की ngasi लेरिबा मणिपुर की गवर्नर हाइरिबा थबक से मसैदा गवर्नर नुथिना यंगजलगा डायरेक्टिव म पीदना अदुमाइना तोहंदरबा इंक्वायरी तौ आई हाइजर क्या ngasa हाइग्रे सिटी सुप्रीम कोर्ट ना अखोई protect tobani akoi keno sena the legacy of the collecting API ga darka leba mayam ji moina ga hojiki hairi mi khundu ga khomjali base noi du adu piram mo ada piram ga na moina ga maminga lauri je sigi legality ke question examination to we aya nangon de adu pot piram ga na hairi je it is question of legality lai madu examine to ai adai ijarabani adu ascertain whether any public authority na elected representative na sigum bathabak tawro tawdabra ga na sumaina mayam puno mse yangalaga manipur ga ona intervene dobiu haina ina chithi ji ibne aba aduga loina na
aina masigi copy si manipur ki chief minister da piri maramdi ma ki intention da di ngasi lei ba department gi mai kai de gi chathar ai bi sei da adugumba akai atoi tawna ba gi thabak ti hujaw do udri ba laibak thibadi vote lemni ba kambu haigadra hana lepi ba ka da ba haigadra hoji kari ba haigadra ai maminga di palaroi mathong maram hukta ba mami mana ningthina rain ti da bang da ba kambu kharona sigumba miyam da nam thak pudak tawgi thabak tu chathar bo on thona laibak thibane na lawi matam amada manipur gi lambi sigi paisa si biren gi matam da lupa karor taruk kendam da kaithoi kendam da karor taruk kaithok bodu mai magi matam dugi bjp gi mla na estimate yaw da ba sanction taw da ba karim te yaw da ma man to bu semnang gre khara leraga biren gi sarkar 2022 da sarkar sem kan da di gabra impal west la ko kan da impal west gi lambi di yeng ya de haire kendra am da lupa karor taruk chakhra karamai na akhoi gi lambi yeng ya di no ticket ba kan da di seng har kan da lambi singdu work program da hapte action di sanction yaw de technical sanction leite engineer ki knowledge thamde mla masa na mai worker single loina na paksen sendal laga di paisa launa ba tawbo irame maduda aina bharat ki prime minister Sri Narendra Modi da on the vigilance day bharat versus the corruption tawbo thingni ana man ngang kan aina greeting am pi ga eve dagi hari ba lambi singu kakthake paisa na lufa karor sani ga kuni thoi che akhoi manipur ki praja ki paisa dagi lambi sembada habi jabi torga lokso na batorame madigi paisa do akhoi amuk pi hi gadra haina akhoi tongan ba PIL anina high court tawi adu PIL da manipur sarkar na akhoi work order ga pi da ba sanction taw do sigum bagi thabak jam da tawgeroi thabak nan akhoi tawjige hairaga PIL ani do disforce tawi madigi makha da hujiki hairiba lambi sing asi moi semba kan da proper quality maintain tawgadamani procedure mayam observe tawdani aduna ta padong tawba yamanate laibak tibadi akhoi langthawang kendra gi MLA suna swai da laga nongma hariba akhoi mana thabak suge tawbuda thingye ga na hai do ma khangdan toini lambi semdana huralaga loktoke na tawbude aina thingbagi sauri ni lambi semde huran ba lafa crore manga ga lak humpumuk lambi semda bagi akhoi gi lambi semdan paisa loktoke tawba loktoke tawde ta ga thingye adagi paisa do mu pithok khibe ya na high court ta akhoi tongan PIL torga paisa du pihan gide adna chief minister oibe yai kana ma mantri mo oibe yai paja gi lan huran da loge hairaga di mapu oiriba paja da taktana mapu oiriba mi da taktana madu pibam tokte huran ba pha gi saw bu chumare makha ta huran ba sum phar khibe yai adu huran ba dandi piba da kana gi chief minister kana gi home minister kana gi mantri ojoi da singna ba leite madu horam ba dandi pi na bona bada kana gi aso wono madu thengna bada ojoi kana ju chingna ba leite saudi sounding gani ai di wa ngang na basi MLA ga ngang na basi MLA da hayab pohar MLA maru ei ba lei ba ngang na nge ba MLA da hayab kum ba pohar kum ba se hoi hai won ba da hai ma sang be hapchen ba nga won ba da nga ma sang be hapchen gi ma sing ma khan gi MLA se ngang na nge ba America gi koi gi film actor Morgan Freeman I found the key to happiness. I the happiness ki so phange kari gino stay away from idiot. Morgan Freeman ki voice di American people ki voice ne ma ngang buje. Apang ma sing manung da gi budu akang ba aka ba adung ji idiot ko ya. Budu da koi apang ma da kari yan bang da ji idiot ko ya ba. China kana ma ga hai. Nang na khana ba China ba phuna ma ga yam ba ma zu ko di tong na ru nu da na. Because no one more like na ba. Aduna MLA ma sa ma su bora saya hukum MLA hukum ipakai kepentingan ini I'm telling bab ita ta da ba wakan wat pa MLA ni ga intor ga miam da koi gi nam thak phadak taw na koi da fa da mangang ba yaroi madu election offense ne logo da and with all these few words aina mayam da hai loi chalak boy na me gi thokduk tu da gi ai gi ngam da ba khara mayam da hangatun lak ba do Manipur bifurcate to go pam de anyway now Manipur has been bifurcated in three parts. It is de jure bifurcation. Handaki election se masina ahum thongna khaidokna de jure woiriba bifurcation se Manipur da leiriba miyam praja puna mangna pung chengna wakal chengna sab chana lepaga
Manipur Kaidonava, Honey Bopos, said the fit of Namabadi, Manipur Mapamoina, Tambang Angani, Madu Punamangshe, Manipurgi Praza, Punamangtalay, Isha inauging the lay, Isha the lay, Isha Ishu Punamangtalay, Object, Main Quesalaba, Mainung the Leba, Masamana Haraba, Nama Leva, Imaleva, Manipuro, at the Yengo. I could see Gaba, Ningam than a hard crabber, Isha Ishu, Mayamna, Shiram Daida, Yengamba, Manipurgi Lusing Basing, Manipurgi, Mapan Mayam, the Yengba, Mieng Domadu, the Ninjango, Handaki elections, Lan Tum Leb Nabanate, Hanuk whatever election as he Lam Kopong Nabagi, Yum Pakong Nabagi, Car Lane Nabagi Nate, Lebak Chiki, May Saiba. Madukan Nabagi election, Maduda Saptana Pung, the Lepio, Wakan the Lepio, Tamoy the Lepio, Muslims in a Bangan Gilashanga, Maitashina, Hindu lining from the Christian Church, Nintin Ashem, was a Loraga, Manipur Kanbay Wakalondo, Handaki elections, Miam Kwaipunum Chelangi, Apilazai, Korum the Boloina, Manipurgi Pajapunu, the Tamderi, Loina, Aina Hangali Bisima, Aina, Itatana Hajava Kariunka and Ain Hangabada, sentimental Viva, Pizipina Nepio, the Apio, Manipurgi labor issues the tensions here, Dum Labanin, but Tinson Hagatana, Sama, Kamala Hajan, so we are the Manapio, Haraga. I am Mukana, my Manipur Pajapun, Korum Deri.